Yes, reka mbabwire ati igitondo cyiza icyumweru cyiza kuri uwo twumva amasaha ya mu gitondo biraza guterwa n'ukuntu ingengabihe yawe ihagaze. By'umwihariko rero hano mu Rwanda turi mu gitondo cyo ku itariki zigera kuri mirongo itatu n'imwe z'ukwa munani by the way 2025 na gatanu, ariko tugiye kwinjira rwose mu kwa cyenda kuko rwose ubu amasaha dusa nkaho rwose dukomeje kugenda tuyabarira mu ntoki mu buryo bumwisi cyangwa ubundi. Muri iki gitondo rero nta kindi tugarutsemo usibye amakuru arebana n'umutekano, politiki na diplomasi akomeje kugenda aturuka mu gihugu cy'u Burundi. Tugiye kuba dusesengura byinshi, tugiye kuba tuvuga byinshi, ariko hari umuntu hano wameshoninze abaperezida arangije rwose atanga abaperezida rwose ngo babaye beza muri Afurika, ndetse arangiza ngo aratanga n'abaperezida ngo batabaye beza muri Afurika. Ngira ngo iki kintu muze kumbabarira mu gitere komenti, navuze ati nyamuneka ibi bintu ndaza kubicamo koko namwe muri komenti mumbwire ni sibyo cyangwa nibyo. Ni ukuvuga ngo rero mu baperezida batatu nabonye babaye beza muri Afurika rwose, nabonye harimo His Excellence Paul Kagame y'u Rwanda, hakazamo Ibrahim Traoré ni Burkina Faso, hakazamo rwose no bita Dahmani Kagohul Mwalisa, uyu nguyu rwose nawe arimo cyane, ndetse abaperezida ba meshoninzi batigeze baba beza ndabona rwose harimo Paul Biya Carmen, hakazamo Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse na Evariste Ndayishimiye. Ndabona babagiye babameshoninga ku ruhande rwabo bavuga yuko ari bo baperezida batabaye beza by'umwihariko hano muri Afurika. Ubwo rero rwose nyamuneka mwebwe muraza kumbwira nimba kuko ibi bintu ari byo nk'uko bari kugenda babivuga muri rusange. Turagarutse rero by'umwihariko bakunzi ba Duniani Kote TV, ngira ngo ni amakuru n'ubundi tuba tugarutsemo, ariko nyine ako kari agaciyemo. Nyamuneka rero mbere yo kugira ngo aya makuru tuyinjiremo, reka mbanze nsuhuze abantu bari mu bice bigiye bitandukanye, mu bihugu bigiye bitandukanye hano muri Afurika, kuko ni abantu b'agaciro cyane. Bari mu gihugu cy'u Rwanda rero, ariko kandi mu gihugu cy'u Burundi bari muri Koline Mujejuru, bari muri Koline Murangara, bari muri Koline ya Tongo, bari muri Koline ya Kinazi, ndetse n'izindi koline zigiye zitandukanye. Tubaye ikaze. Bari rero hano mu gisagara cy'Ibujumbura, bakaba Kenya, Tanzania, Malawi, South Africa, Zimbabwe, ariko kandi tubasanga United Kingdom, Amerika, Ububiligi, ndetse n'Ubufaransa na za Canada. Abo bose tubahaye ikaze aho baherereye hose. Ni byinshi cyane rero tugiye kuba tugaruka nk'ubu perezida w'igihugu cy'u Burundi rwose ngo aravuga yuko nyamuneka ngo abantu bashaka kumugira nabi mu buryo budasanzwe, ndetse ubu tuvugana akaba arimo arahigwa bukware no mu rugo iwe rwose, ngo hakaba hari abarwanyi rwose ngo batazwi batangiye kugenda bahinjira mu buryo navuga ko budasanzwe. Ni amakuru yanyezeho ndavuga ati nanjye ngomba kuza kuyabagezaho. Ni mu gihe kandi nanone by'umwihariko ngo amakuru avuga yuko rwose ngo mu Giporoso kwa Natani rwose nk'uko hari intumwa yabimugejejeho bwa mbere ngo i Burundi, ngo iri kumubwira yuko rwose ngo nakomeza inzira yatangiye yo gusenga, by'umwihariko ngo bishoboka kuba rwose ngo ashobora kumenya byinshi vuba ku gihugu cy'u Rwanda kirimo kirapanga. Ubwo ngo iyo ni intumwa rwose by'umwihariko bamutumyeho, ariko byose ibyo bituzanye n'ubundi izo ziba ari update mba ndimo nkubita mbangura. Ahubwo reka mbibwire ko tugiye gusimbukira mujyi wa Uvira tukababwira uko situation ihagaze, ndetse hagati y'Abarundi n'icyitwa coalition ya FRDC. Turaza gusimbukira i Bujumbura tubabwire yuko ubwoba ari bwose yuko uyu mujyi ushobora kuza kugaragaramo intasi by'umwihariko z'Abarundi nako z'intare zasarambwe. Turaza kuba dukomoza ku makuru arimo aturuka hano i Bujumbura yemeza ko icyitwa rwose indege zo mu bwoko bwa drone witwa Sebarundi yamaze kuzitegura kugira ngo n'ubundi zikomeze ibitero mu bice by'iminembwe. Turaza kuba tunyarukira mu ishyamba ry'ikibira turebere hamwe icyitwa rwose Katanyama z'Abazalendo FDL zimo za
gufata imyitozo kugira ngo zibe za protectinga igihugu cy'u Burundi mu gihe habaye ikibazo gikomeye cyane. Ubwo rero rwose ibyo byose nyamuneka tugiye kuba tubyinjiramo mu buryo navuga ko udasanzwe. Ubwo rero utari wakora kuri sabone nta kindi usabwa, kora subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Twirukanse cyane rero gahunda sindi butinda, nyamuneka munyemerere ibi bintu duhite tubyinjiramo by'umwihariko, ariko duhere kuri no nkuru iremereye cyane by'umwihariko y'igisoda cy'u Burundi cyatangiye rwose kuba gitegura abasirikare b'akatanyamaza ba FDL na za Wazalendo, by'umwihariko rwose ngo bagomba kubafasha mu bice bya za Katumba, aho ni ku mupaka w'u Burundi. Ubwo ibyo biri gutegurwa mu gihe n'ubundi intare zasarambwe nyamuneka zaba zigeze gutya zikaba zakuramo umujyi wa Uvira, dore yuko rwose zamaze kuba rwose uyu mujyi nyamuneka ziwuzenguruka mu buryo navuga udasanzwe. Ariko ndabona umuvandimwe arimo arakomanga, ariko nandike gato amanzi n'imatatu rimbwira abantu. Ni ukuvuga ngo rero aba barimo baratozwa, amakuru mfite nuko byibura bakaba mu 6,000 ngo by'umwihariko bakaba ari bo bafasha abagomba gufasha igisirikare cya FDNB kurinda igihugu cy'u Burundi. Kandi kambanze ndeko umuvandimwe wagira icyo ababwira mu gacwamo. Mu bijyanye n'intambara ibera muri East Congo hari ibintu byahindutse. Bivanye nuko abanyapolitike bafitaniye ibibazo muri izo ntambara, bagerageje gushakisha igisubizo gishobora gutuma mu burengerazuba bwa Kongo haba amahoro, kuko murabona ko biteje ibibazo ku mipaka y'ibihugu bibanyi, haba guhereye muri Sudani y'Epfo ukaja muri Uganda, ukaja mu Rwanda, ukaja no muri Tanzania no mu Burundi. Murabona yuko uburengerazuba bwa Kongo bumaze guhungabana, ahanini byatumye ibyo bihugu bidashobora kugira amahoro. Impunzi nyinshi, imigwi y'abicanyi iba ijagajagaraye muri ibyo bihugu, kandi ugaca usanga irakora ibikorwa byo guhohotera abaturage. Hanyuma rero twavuze byinshi ku bijyanye na politike zikorwa z'ibihugu. Turavuga iyo igihugu kidafite politike nziza, bakiyobora batababaye abanyagihugu, badashobora kwetablisa ibyo bita ordre kuri teritware y'ibyo bihugu, baketablisa ordre sécuritaire ahantu hose, canke ibyo twakwita badashoboye kwetablisa l'autorité de l'État. Ugaca usanga rero hari ibice bimwe by'ibihugu, amashamba cyangwa uburere byigaruriwe n'imigwi y'abicanyi, canke iyindi migwi ikora ibikorwa bibi, canke iyindi migwi ishobora guhungabanya ibindi bihugu, nka ziriya duhereye muri Noro za EDF zikunda guhungabanya umutekano muri Uganda, za FDLR zihungabanya umutekano mu Rwanda. Ndetse burya ikibazo ca FDLR nico shingiro y'amatate amaze imyaka irenga 30 hari amatate mu burasirazuba bwa Kongo, n'ubwicanyi bwahitanye imbaga y'abantu amamiliyoni n'amamiliyoni. Ibitekerezo bya jenoside, ibitekerezo byo guhonya abandi, ibitekerezo byo kwima ubwenegihugu abandi kandi ari uburenganzira bwabo. Ibyo byose nibyo byatumye inganda zitikira, baba abakongomani, abarundi, abanyarwanda, abaganda. Urumva iyo igihugu nka Kongo nka kiriya kidashoboye gushyiraho ubutegetsi bushobora kwetablisa l'autorité de l'État partout, kigashobora kwetablisa l'ordre public partout, la sécurité, usanga bigira ingaruka mbi no seulement kuri ico gihugu ahubwo no ku bindi bihugu biba bihana umupaka. Icyo nagomba kuvuga rero ni iki? Nagomba kuvuga yuko twakora umwihwezo ku biriko birakogwa ubu. Biriko birakogwa ubu, hari intambara ziriko ziraba.
intambara igihe cyose ni ikintu kibabaje, intambara igihe cyose ni ikintu gihitana ubuzima bw'abantu, kandi iyo umuntu apfuye ntagaruka. Iyo umuntu apfuye aba apfuye ntagaruka, kugira ngo azosubira azuke agaruke. Cyo gituma burya ubuzima bw'umuntu ni katihabwa, ntawe ugomba kugambura ubundi, nta n'umuntu yagomba kugira any justification yo kuba yawukwambura ubuzima bw'umuntu. Ariko rero ku nyungu z'abantu bakeya, urashobora gusanga mu isi hariho intambara zigahitana ubuzima bw'abantu benshi, ndetse ubuzima bw'abantu badafite n'inyungu muri ibyo bintu biba biriko biraba. Nivyo rero bimaze imyaka myinshi kuva kuri independance biba mu bihugu biri mu karere k'ibiyaga bigari. Rero igitekerezo gihari, mbega umuti urashoboka yuko muri ibi bihugu by'ibiyaga binini umutekano ushobora kugaruka, amahoro akongera kabituze nk'uko mu ibindi bihugu bimaze imyaka myinshi biri mu mahoro? Nico kibazo twakwibaza. Hari intambara rero ziriko ziraba, izo ntambara zihuza coalition iri inyuma ya guverinoma ya Kongo, aribwo Burundi, Wazalendo, imigwi y'abamercenere n'ibindi bihugu byoba bishigikiye leta ya Kongo mwibanga, ari bya bihugu bya SADC byari bifatikanije nabo mu ntambara yabereye Goma na Bukavu zigatsindwa, bashobora kuba baragiye, ariko ibihugu byabo bikabandanya bishigikira mu buryo bw'ibikoresho cyangwa bw'amafaranga. Ku ruhande rwa AFC/M23 u Rwanda rushigwa mu majwi, hanyuma yenda n'ibindi bihugu nabyo, ko burya abantu bose muri politiki bagira abagenzi, bidashobora kuba byigaragaza. Izo ntambara rero ziriko zihuza izo bloke zibiri, twaravuze impinduka zabaye, hariyongeyemo abamercenere b'Abakolombiya n'abandi. Rero burya mu y'intambara yihari dushobora kumenya abashigikiye uruhande bose n'abashigikiye uruhande bose. Hanyuma turabona yuko ibiganiro bya Washington na Doha byashoboye kurarantisa ubukana bw'intambara, nuko AFC/M23 itashishikaye yigarurira ibice, nubwo habandanije habe gusotorana. Rero mbega hari ibyizigiro, hari icyizere, hari amahirwe twoha ibiganiro bya Washington? Reka tuvuge ko kandi ibiganiro bya Washington turashobora kubiha amahirwe, kuko bavuga ngo uhagarike n'ingwaravuma. Etats-Unis ni igihugu gikomeye gihambaye ca mbere, gifite igisirikare gikomeye ku isi, kivuga rikijana mu isi, kiri muri wa mugabane na bya bihugu by'abarongoye ordre mondiale hari uno munsi kuva inyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose. Turabona ko Etats-Unis ariyo n'Uburayi aribo barongoye ibyo twakwita ordre mondiale. Nubwo abantu benshi badatahura ibyo tuvuga, ibyo twakwita ordre mondiale, baba ari abantu bashobora guha amategeko ibindi bihugu, bashobora gutuma politike zabo n'ibikorwa bakora bishobora kumvirwa kurusha uko ikindi gihugu icyo ari cyo cyose cyovuga. Ayo n'amahirwe manini dushobora guhera ibiganiro bya Washington, kuko Washington Perezida Trump ashobora gukoresha igitinyiro ciwe agategeka leta ya Kongo na leta y'u Rwanda, bakaba bashobora kumvikana. Ariko kandi mbega Trump twoshobora kumwizera turebye uko ariko arigenza mu matate y'Uburusiya na Ukraine, cyangwa amatata ari hagati y'Abisirayeli n'Abarabu? Dushobora kugira icizere yuko Trump ahari ashobora kugira icyo ahinduye ku byo twakwita la politique americaine mu bindi bihugu, canke ko impinduka ku bijanye na ordre mondiale, kuko twabwiye ko Amerika n'Uburayi ari byo biri imbere mu kuyobora ibihugu byo ku isi. Reka dufate iyo scenario ya mbere yuko bishoboka yuko
Amerika ishobora gukoresha igitinyiro cyayo igakorana n'u Rwanda na Kongo maze amahoro akagaruka, amasezerano agashika kwako akagaruka. Na cyane cyane ko Amerika kuja muri ibyo biganiro igihe itumirwa na leta ya Kongo, Amerika ntabwo yaje ngo n'umutima mwiza ngo yifuza guhuza Amerika, yifuza guhuza Kongo n'u Rwanda, ahubwo nuko izigamwo inyungu. Kandi muri ibyo biganiro n'u Rwanda nabwo ruzigamwo inyungu. Kandi amahoro n'umutekano bigarutse, ibyo ari byo byose ibihugu byose byo mu karere byabonamo inyungu. Ibyo rero ni igitekerezo gishobora gutuma dushobora guha icyizere kininiya ibiganiro bya Washington, kuko ibiganiro bya Washington burya nibyo bidigita ibiganiro bya Doha. Nubwo abo bihuza batandukanye ko urabona n'u Rwanda nubwo rutagaragara cyane cyane Amerika, ariko Doha nabo nyene baba barimo. Iyo leta ya Kongo na AFC/M23 baganira i Doha, n'u Rwanda ruba rufitemo intumwa, na Amerika n'ubumwe bwa Afurika, ubumwe bw'Uburayi, ibihugu byinshi babifisemo abarimo kugira ngo les facilitateurs. Rero dushobora gutanga amahirwe menshi cyane, kandi niyumvira yuko byaba ari politike nziza Amerika ihinduye politike yayo ku mugabane wa Afurika, kuko cyane cyane twaba tubona ko Amerika yinjiye mu buryo bw'ubucuruzi n'ibihugu bya Afurika nabyo bikaba byahabonera akoyoko mu gukora amasezerano na cyane cyane ashingiye ku byo ubucuruzi. Ariko ubucuruza gwa Amerika, amakampuni ya Amerika, amakampuni y'Uburayi, amakampuni y'ibindi bihugu niyo bashobora gukorera muri Kongo mu gihe hari indyane n'ubwicanyi n'imigwi ikora ibyigombye. Nicyo gituma rero buriya ikibazo cy'umutekano kigaruka nacyo, kuko arico kirashyira gikingira inyungu z'ibyo bihugu biba byazanye investissement muri icyo gihugu cyari igihugu cya Kongo, igihugu cy'u Rwanda, igihugu cya Uganda, igihugu cya Tanzania, igihugu cy'u Burundi. Nabwo ko ibyo bihugu birimwo le potentiel ubutunzi bwinshi cyane, yaba amapetrole, yaba toutes sortes de minéraux, yaba iby'amazi, yaba ibintu byinshi cyane by'ubuhinzi n'ubworozi bishobora gukorekera muri aka karere, maze aka karere kagashobora kugaburira isi mu bintu byinshi. Nicyo gituma rero mubona ibihugu by'Uburayi, ibihugu bya Amerika, ibihugu by'Ubushinwa, ibihugu by'Uburusiya bitabyifuza gushingura ikirenge muri ibi bihugu by'ibiyaga bigari kubera birimo ubutunzi bwinshi. Reka duha amahirwe ibi biganiro. Senariyo igira kabiri, mu gihe ibiganiro bitokunda noneho hakaba inzira yo gufata umuheto. Icyo gihe u Rwanda gobangaje, AFC/M23 yobangaje, Uganda yobangaje, n'ibindi bihugu nka Kenya n'ibindi bihugu tutabona tutazi byoshobora kuba angaje kuri iyo bloke kugira ngo vyempoze la sécurité kuri East Congo. Ivyo navyo harimo riske nini ya yuko Tshisekedi ashobora kubihumberamo n'intwaro yiwe igatembagazwa na burya na opposition ikomeye ihambaye y'abakatumbi, y'abafayuru, y'abakabira n'abandi benshi, imigwi ikomakomeye, imigwi za Katolika, amadini menshi amaze kugaragaza yuko adashigikiye politike ya Tshisekedi. Nicyo gituma ubona bamuhatira ibiganiro bihuza abakongomani bose. Nicyo gituma rero kuba ko Tshisekedi atofata aya mahirwe ya Washington n'u Rwanda ngo ayabyaze umusaruro, akishingira yihambira kuri bya bitekerezo byo gutuza abanyarwanda bari mu burengerazuba bwa Kongo, bari avuga ikinyarwanda, avuga igiswahili, bishobora kumuberamo umuzi
w'umururazi n'ubutembagazi bwiwe n'intwaro yiwe igatembagara, kuko urumva hari ibihugu bikomakomeye bifite inyungu mu mahoro n'umutekano muri East Congo, na cyane cyane nababwiye ko ubu politike z'ibyo bihugu byari biyoboye ordre mondiale biriko birahinduka, batakigomba gukorana n'abaperezida bari feke, abaperezida b'abanyantege nke, abaperezida badafite intwaro nziza, kuko nabo investissement zabo zija muri riske, kuko iyo ugiye ko investa hatari umutekano, ahantu abategetsi bamunzwe na ruswa, ahantu hari ubwicanyi bw'uburyo bwose, urumva ivyo nibirasira ivyo twakwita la sécurité des affaires. Nico gituma ubona nubwo Kongo yari ngiye nk'isa n'iganira na Amerika gusa, noneho ngo baganire bagira imbaraga no z'umuriko na AFC/M23 ndetse no kurwanya u Rwanda, urabona ko Amerika itabyemeye, kuko babona ko u Rwanda rufite uruhara runiniya mu bijanye no gukingira la sécurité des investissements muri East Congo, muri Congo no mu karere, kuko murazi yuko n'ubundi u Rwanda rusanzwe rufite ikirere, rusanzwe rufite ikiraka kazi gikorwa cyo gukingira les investissements z'Uburayi, z'Ubufaransa, muri Mozambique, kandi bakabona yuko bakoze neza ibikorwa babishize ko byo kurwanya abateroriste, n'ubu bagikomeje, bakabona yuko nico gituma babahaye imfashanyo yo kubandanya ivyo bikorwa, ariko muri ya ntimukagire ngo ahanini n'umutekano w'abaturage